a family of 10 members. Apply the teachings of Islam before converting to it. Establish a special mosque in a mountainous village in Brazil. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله يا الله. Meu nome é Pitágoras Bom Pastor de Medeiros. E a partir dos 40 anos eu resolvi tomar um novo rumo. Foi quando eu me mudei para Guararema. Devo dizer que eu sempre gostei muito, tive muita curiosidade a respeito de religião. Sempre gostei muito de religião, sempre procurei uma religião para mim. Então eu encontrei a Igreja Católica, bons ensinamentos. Meu nome é André Rodrigues de Camargo, eu tenho 25 anos. A minha história no início do Islã começou, quando eu tinha 11 anos de idade. في منطقة ريفية بعيدة عن مدينة ساو باولو تعيش هذه العائلة التي أسلم أغلب أفرادها بسبب حب الأب للقرآن وتطبيقه بين أفراد الأسرة. Eu trabalho como oficial de justiça e estava trabalhando no fórum, apareceu um advogado, os filhos deles usavam a camisa, a Escola Islâmica Brasileira. Então eu vi ali uma oportunidade e perguntei, mas o que é esse Islã? O que é muçulmano? Como é que funciona isso? Precisa ser árabe e tal. Então ele falou, ele já tinha até me convidado para tomar um café na casa dele e tal. Falou, aparece lá em casa que eu te explico. Então eu fui, era mais ou menos mês de junho, julho. E na medida que ele falava do Islã para mim, eu falei, doutor, mas desculpa, o senhor não está me ensinando nada. Tudo o que o senhor está falando para mim é o que eu tenho para mim que seria uma religião certa. Para mim, para o meu estilo de vida, essa religião, se tivesse que inventar uma religião, seria essa religião. Então, a partir daquele dia, eu passei a usar o Islã como guia. Conheci o islamismo em 2001, e meus pais e meus tios foram à casa de um irmão muçulmano, hoje nosso, e eles estavam conhecendo enquanto eu fiquei na minha casa jogando bola. Meus tios retornaram dessa visita para buscar as crianças. E foi um fato curioso que ele me chamou. E entramos no carro e ele começou a comentar, estamos conhecendo uma nova religião, o Islã, que essa religião mexia com outras coisas, era magia, outro tipo de doutrina, Até não quis conhecer, fiquei um pé atrás. Cheguei, foi apresentado aos filhos dele, começamos a conversar, marcamos uma visita à mesquita. أخذتنا على الجامع على موجيه ومن يومتها من هذاك اليوم دخلوا في الإسلام وظلوا ممارسين ويصلوا الجمعة ويصلوا معي وأخذون ويعلمون لحتى كبر أندريه. Entrei na mesquita. Quando iniciou o sermão do Sheikh, a Rútima, eu entendi que ali era o meu lugar. من الجميل في هذه العائلة المكونة من 7 أولاد أسلم منهم 4 بالاقتناع والتعايش مع والدهم المسلم. Todos vieram para o Islã por livre e espontânea vontade. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى فلا كركم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sendo que o imã aqui da oração, o que mais sabe Corão é o André, o André, inclusive ele Raji, e o André, ele se converteu no mesmo dia que eu pronunciei a Shahada, ele também tinha 11 anos, desse dia em diante
O André, ele se converteu também ao Islã. De aula, a gente tinha acabado pouco tempo em Guararema. Ele, inclusive, na escola, ele sofria bullying na escola. E o professor de história, um dia dando aula, ele na primeira semana ele falou: professor, cuidado quando fala do Islã, porque eu sou muçulmano, com 11 anos de idade. E tanto que o apelido dele em Guararema é André Mussa. ما هو شعورك عندما أسلمت كل أسرتك على يديك؟ وما الجزاء الذي ترجوه من الله؟ Então, para mim, a felicidade da minha família ser muçulmana é muito fácil, e acho que isso a gente tem uma grande lição para dar para os árabes e para os muçulmanos tradicionais. Eu vejo que hoje tem muitas famílias árabes e muçulmanos tradicionais que às vezes não têm o controle da família. Então, o Islã, a grande felicidade da minha família ser muçulmana é que o Islã me permitiu um controle total da família. Então aqui ninguém anda errado, porque eles sabem qual é a regra. E mesmo algum filho meu que ainda não aderiu ao Islã, ele sempre vai saber que vai ter uma regra que rege a família. E se ele ultrapassar essa regra, será severamente punido. E as crianças aqui têm até um ditado engraçado, né? Eles falam assim, quando eles querem falar assim, eu estou falando a verdade, eles não falam, juro por Deus, né? Eles falam assim, palavra de muçulmano. Eles falam assim, como palavra. Então, eu estou falando a verdade. Em vez de falar, juro por Deus, eu falo assim, palavra de muçulmano. Não fala palavra de muçulmano, fala. Não, eu estou falando verdade, não fala a palavra de muçulmano, fala, muçulmano não mente. أجمل شيء في الجنة يوسف وأجمل سعادة في الجنة أنك تلتقي مع ذريتك وأزواجك وآبائك. لذلك لو رجعنا إلى سورة غافر وتسمع دعاء الملائكة وحملة العرش للصالحين والمؤمنين يقولون ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله يرزقنا. إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله. E toda a perfeição hoje, graças a Deus, e todo o sucesso da minha família é devido ao Islã. Não é? Eu sempre alerto minhas filhas, olha, nenhuma vitória aqui é minha. Veja, por que a vitória do Islã? Na medida que eu segui as regras, que eu observei os ensinamentos de Deus, eu tive paciência, eu tive capacidade de me organizar e consegui isso. ما شاء الله شيخنا القرآن هو منهج حياتك أنت وأسرتك. ولكن أريد أن أعرف ما هي أكثر آية أثرت عليك وغيرت حياتك من الظلمات إلى النور. Então, eu acho que a área do Corão que mais me emociona e mais importante para mim, Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyum al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أكثر ما شد انتباهي أول ما وصلت أنا وفريق العمل إلى هذا المنزل ما شاء الله المبارك، المصلى في المنزل. هذا المصلى اللي يصلي فيه ما شاء الله الأب والأبناء والنساء، تبارك الرحمن، شيء جميل. وأنا اتفقت مع أصحابي إذا بنينا بيت يكون عندنا مصلى بإذن الله عز وجل. أشهد أن محمدا رسول الله. حدثنا عن قصة هذا المصلى شيخ. Então, a história dessa mussala tem a ver com a história dessa casa. E a história desta casa tem a ver com a minha história no Islã. Então, o que acontece? Aqui, essa casa era pequena. A minha mulher, aqui era uma cozinha, aqui era a sala, aquela cozinha não existia, nem o quarto de lá. Minha mulher então falou, mas a gente precisa fazer uma cozinha melhor, tal, tal. Quando ela definiu de fazer uma cozinha melhor, eu disse, olha, beleza, vamos fazer uma cozinha melhor. Só que essa casa eu devo a Allah, alhamdulillah. Eu devo à organização da minha vida que me proporcionou o Islã. Então, a minha casa vai ter uma mussala, uma sala de adoração. من حبهم في الإسلام الحمد لله
نقلوا وعملوا مطبخ كان موجود، نقلوا المطبخ جوه في مكان تاني، وخلوا أحسن حتة في البيت خلوها مسجد، وبيقوموا يصلوا الصلوات الخمس في البيت ما شاء الله. Essa mussala, ela tem vários sentidos. Primeiro, que é um lugar apropriado para adoração. E também é o seguinte, todos os problemas da família, quando a família está com algum problema, a gente se reúne na mussala. E devo dizer que ela tem sido muito útil para mim, porque a primeira vez que eu percebi que a mussala era muito boa, um dia minha mãe estava muito brava comigo, mas ela queria me chibatar, queria me bater. Então eu conversava com ela, não resolvi, falei, peraí, vamos conversar no lugar, na mussala. Então, quando ela entrou na mussala, ela percebeu que ela já não podia mais me xingar. Porque ela estava dentro de um lugar sagrado, então aquilo, entendeu? Então, se uma mulher estiver muito brava comigo, eu trago ela aqui na mussala, na hora ela muda. إذا صادفتنا أي مشكلة سواء عائلية أو خارج البيت لازم نجمع الكل بالمصلى بنحلها. Então, ele é um espaço aberto para os muçulmanos do mundo inteiro e do Brasil também, são todos bem-vindos aqui. أفتكر حوالي 10 مسلمين جم هنا البرازيل وجم هنا موجي وناموا في الشارع، وأنا كلمته في التليفون كان بيجي ياخدهم وينيمهم عنده في البيت ويقول لي أنا مسلم ولازم المسلم لأخو المسلم. الجميل في هذا المصلى أنه المصلى الوحيد للمسلمين على مساحة 15 كيلو في هذه المنطقة. وهذا المصلى بالنسبة لي فيثاغورث، أخونا فيثاغورث، أنه محكمة شرعية لأبنائه، يجلس مع أبنائه، أي واحد عنده مشكلة يحكم بينهم في هذا المكان بالقرآن وبالشرع، ما شاء الله تبارك الرحمن. الآن الرسالة التي أود أن أقدمها لكل من يشاهدنا أن يجعل كل واحد في بيته ولو مصلى للصلاة وللعبادة ولقراءة القرآن وللتحكيم بين الأبناء. ما شاء الله شيخ أندريه، وأنا في زيارتي إلى منزلكم ورأيت المصلى، رأيتك ما شاء الله أنت الإمام وأنت المؤذن وأنت تدعو ما شاء الله، كل الأهل والأسرة يؤمنون خلفك. السؤال، لماذا تعلمت الإسلام والقرآن مباشرة بعد إسلامك؟ يعني بشكل سريع. Sim. Sheikh, para mim, o islamismo, o Corão, eu aprendi, eu gosto de aprender, de cada vez mais me dedicar ao Corão, porque o árabe, para não perder a sua identidade, o que vemos em outras religiões é que se perde muito a originalidade do livro sagrado. Então isso eu me sinto feliz por estar aprendendo, né? E gostaria de aprender mais. Aos poucos, inshallah, hafiz do Corão, mas inshallah, se Deus quiser fazer doar. Tenho certeza disso, e o islamismo é fortalecido com o Corão, que é o maior milagre de Allah, o maior milagre que o profeta proporcionou, sallallahu alaihi wasallam. Muçulmanos de tradição, de família, os árabes, passassem a usar realmente só o Alcorão e a Sunna como regra para a educação familiar, acabou o problema. Eu não vejo como ter problema em casa existindo a Sunna e o Alcorão. شيخ، من أول ما رأيتك ما شاء الله تبارك الرحمن ووصلت إليك وأنا أراك مبتسم وسعيد، حدثني عن سر هذه السعادة. Entendo que o paraíso do muçulmano começa aqui nessa vida. Porque no instante que você aceita as regras do Alcorão e aprende no Alcorão e na Sunna que nada, la hawla wa la quwwata illa billah, desculpa meu árabe, nada acontece se não for da vontade de Deus, tudo que Allah manda é bom. Então, la hawla wa la quwwata illa billah é a chave do paraíso. É a chave do paraíso aqui na Terra. Tudo aqui é baseado na Sharia, todos os comportamentos são obrigatórios, e isso me trouxe uma grande paz social. Em regra, aqui moram geralmente 10 pessoas, jovens e adultos e crianças, e nunca houve conflito, porque aqui tem hierarquia. Aqui tem o pai, aqui tem a mãe,
E aqui tem respeito e alhamdulillah por isso. E é isso que eu tenho a dizer. في هذا المنزل فعلا عرفت أن القرآن هو منهج الحياة، وتستطيع أن تربي أبنائك وأسرتك على هذا القرآن، وهذا سبب من أسباب نزول القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وبعض الناس يقول بهالزمن صعب تطبيق القرآن. الله سبحانه وتعالى رد على هؤلاء يقول: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إلهي. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معاه، من عرفته صارت أيامي هنا، نور في الظلمة في الضيقة ساعة. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه وأحزاني معاه، من عرفته صارت أيامي هنا، نور في الظلمة في الضيقة ساعة. مطر يعني